Ni sambulo binaga turna na kini marama ni bulu binaga na dor bo kini mone lewa. Ni sambulo binaga ngone en go talem no ngona ni wawe katalau en mataka en dai. En vendelana mai nei tasiri. No bulu maleka go ni milote nai sorta boa. En lomo ni vonua mai sanganga. Eu bulu go Samuel Samuel. Na no ngona ni wawe katalau en radio fijuan nan domo evitina vonga ni venu. Mai no kini diwa en be mataka moni tiki na pagrubuka. Ni kai namaka. Ni sambulo binaka sai kwengon Vakaleleka ni nonde tuku tu na sipika ni mbosalawa Dr. Chigulubeni merto wali non to lenga na committee ni public accounts na madongo merro ni tomanitel non to raka endondo merto ndambe bate na bulongo na committee kanga isang ni rawa na buguni ndundui e toka virto ena tambanan don lo tiniga bitu ni standing order e kaina kini ndo mendingi taki endo ne liu ken ndo na kene bubuke na committee ngo ena ngauna erto ndambe bata me baidorikina na imatai ni mbose to binakata na Tony Beisanga me liuliu ni committee o Professor Biman Prasad kasi ni bondonu na matentu mbaleta ni levu na kaya bondilo o Biman ena bugu ni ripote ni Auditor General kasi nga mandangani warita kato manda ena mbose ni committee tukuna na mate ni marama ke na ngone leo Australia o na tasa store despoja ni na solietigo na matentu Australia tinikatulu $1 million ena ruana ambaki mayongo membaleta na programu na Fiji Community Development Program ito kona tiwalewo Australia na biwa torotaki eviti ena FCDP kartusa sulia rawa $1 million ena nonda vanua ka diwonan raw na $1 kina FCDP tukuno despoja nirtu reida kede na nonda to waitabi na marama ke ina monelewa ena bitiko metaro bikin na nonda po saurara taki e voi te telanga o despoja lo toka and a UN Women Market for Change. May besuki na no endo na turanga mbaki vasa ulga bitu kambala ki boli bebesu na mbaki tini karua e na bugu ni kudu tukunia kudu endo na ngonele mbaki bitu mai na no korro e na mbaki ronondo tini karua na turanga ko e na ngonele ki boli na stoa gai ribote tagina kisungo kina tamata ni visa kainaki ni siang mandangani bawa tutusa kina mata belewai na turango ka soli kina wa na itotongi bimbi ngo tukono sali sistemo ni oira na ngone era sau ni mataka era nanda benua karena baudi bako ko na linga ni lawa oira era dala ena bukundra na ngone tomano temo ni mata belewai ena tauda na itotongi bimbi ke boka endua e balolo mataka endo na ngone kina gitu, aparita ko Ben Ryan na andon butabulidi ni tim rugby abitu ando banua ni Vodafone Fiji Sevens ni mataka ni nama ketiko endo nang gitu binaka mai buana thoro chone ngoro barua ena sot ni Dubai Sevens na madha mongo na thoro mongo endo leven na tim ni Yamazia kasi sasanga makaotiko me leven na tim ni viti erto na vaidora na non to ni bako kuyango na tim ni viti ende umba ena kavini kuwa nimber nirto mbimbiu ni mataka na tim ni viti e tombu bata ke Faranse Argentina ke Brazil ena Dubai Sevens erto na sota ke Faranse ena nonto mateni gitu ena Singapore rombuka ena madha mengo nivo e ruas na bula miniti me vitu na kaloko ena ka bimbongi ni ku ni ngule daba ni rawan ni saraban sotongo ena FBC TV mai daba kiri na Vakaleleka ni nonde tukutuku ni vodeng binaka Sambulo bina na moro chumena mataka ko ni rongo ni bibo ko mataka ke misa ropo ni ana ni sambulo bina na sero ko ni sana no churi kilo na moro chumai tunasele ni sambula oyo Mr. Ben Ela pa na magikira ni bibo mataka moni chikira moro mbuka mena ono kene diwa ena buru FM Apa tu?